салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо Меҳринисои Абдуҳомид. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. омодагӣ ба даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир. Ташкили ҷаласаи корӣ дар ин самт. хизматрасонии нақлиёти кироякаши таксӣ бояд беҳтар шавад. мулоқоти масъулини ронандагон бо ин мақсад. ҷавонон дар масири истиқлол. баргузории ҳамоиши ҳизбиён дар ноҳияи исмоили Сомонӣ. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ тасдиқ карда шаванд. вазоратҳои маориф, илм ва фарҳанг, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ, дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кор бо ҷавонон ва варзиш, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгоронеро ки шогирдонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2026 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор гаштани озмуни мазкур 2 миллион 660 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намоянд. дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, оид ба хароҷоти анҷомдода ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 29 августи соли 2025. дар замони истиқлоли давлатӣ, худшиносии худогоҳӣ, ҳифзи марзу бӯми кишвар, эҳёи анъанаву оинҳои пешин, арҷ гузоштан ба осори инсонпарваронаи адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик тавассути сиёсати илму адабпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъати тоза пайдо кард. дар ин росто ҳадаф аз иқдоми наҷибонаи ба ҳар як хонадони мардуми кишвар тақдим намудани шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар соли 2026 аз он иборат аст ки мардуми фарҳангпарвари мо аз гузаштаи дурахшони миллати худ огоҳии боз ҳам бештар ёфта ба қадри давлатсозию давлатдории дирӯзаву имрӯзаи сарзамин ва арзишҳои истиқлоли давлатӣ дар замони муосир бирасанд ва барои ояндаи неки сарзамини худ ҷаҳду талош намоянд. мазмун ва муҳтавои ин шоҳкории адабиёт хонандаро ба заҳматҳо, омӯзишу таҳлилҳо, ковишҳои тарихию фарҳангӣ, истифодаи вожаҳои ноб, тасвирҳои гуногуни табиат, муборизаҳои паҳлавонону шоҳон барои ҳифзи марзу бум, ифтихори ватандорӣ, шаҳомати бузурги ориёӣ ва монанди инҳо бар ин арзишҳои муҳими эҷодӣ ошно месозад. бинобар ин зарур аст ки дар асоси арзишҳои миллию фарҳангие ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккулу бунёд ёфтанд ва Фирдавсии бузург онҳоро омили мондагории ҳар як миллату сарзамин донистааст, ҷавонону наврасон ва кӯдакону хонандагонро ба таълиму тарбияи нек фаро бигирем, то ки имрӯз онҳо ба илму дониш, ҳифзи сарзамини кишвар, паҳлавонию далерӣ, инсондӯстӣ ва ҳунармандию касбомӯзӣ рӯй оварда, худро аз бегонашавӣ ва омӯзиш бо дигар фарҳангу оинҳо ҳифз намоянд. озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ соли 2026 ба ифтихори 35-солагии ҷашни муқаддаси миллиамон истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими ҳамаҷонибаи ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корнамоиҳои шоистаи ниёгонамон дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи тарихӣ ва бо ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя ба сарчашмаҳои илмиву таърихӣ дар асари мондагору пурарзиши ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома инъикос ёфтааст, баргузор мешавад.
озмуни зикр шуда дар байни аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар ва шаҳрвандони хориҷӣ ба истиснои узви вобаста ба пайвастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, олимону муҳаққиқоне ки вобаста ба шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ таҳқиқот анҷом доданд ё рисолаҳои илмӣ навишта ҳимоя карданд доир мегардад. Озмун аз 4 давр иборат буда, даври якум моҳи марти соли 2026 ва даври чорум, яъне даври ниҳоӣ нимаи якуми моҳи декабр дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор ва ҷамъбаст мегардад. Сарпарасти озмун бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, барои мукофотондани ғолибони озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 млн 660 000 сомонӣ ҷудо карда мешавад. Дар як вақт мутобиқи амри мазкур мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор кардани давраҳои якум, дуюм ва сеюми озмун масъул буда, вазифадор гардиданд ки ғолибон ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор раиси шаҳри Душанбе дар бораи идома додани корҳои маърифатӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе барои нимсолаи дуюми соли 2025 ба имзо расидааст. Дар асоси ин қарор нақшаи муштараки сохторҳои дахлдори шаҳри Душанбе дар самти рушди иҷтимоӣ ва робитавои ҷомеа бо омӯзгорон, хонандагон ва волидайни онҳо аз рӯи усули мактаб ба мактаб ва ҳайати гурӯҳи таблиғотӣ оид ва амалисозии он тасдиқ гардидааст. Муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа, раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки дар ҳамкорӣ бо гурӯҳи таблиғотӣ ҷиҳати иҷрои босифати нақшаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт таҳти унвони зеби дастархон даври дуюми озмуни ҷумҳуравии нонпазӣ ва маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир баргузор карда мешавад. вобаста ба омодагӣ ба ин чорабинӣ дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷаласаи ҳайати тадорукот баргузор гардид. با اشتراک معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی، معاونین رئیس شهر، رهبران زیرساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های پایتخت، جلسه کمیته تدارکات عمومی جمهوری نانپزی و محصولات نانی، قنادی، حلواپزی، شیرینی‌های ملی و معاصر تحت عنوان ذبح دسترخوان دایر گردید. در جلسه مسئولین اصرار داشتند که عمومی مذکور در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه دایر می‌گردد. هدف اساسی آن از احیای عنعنه‌های ملی، عمومی گرداندن سنت‌های بهترین آماده‌سازی شیرینی‌های خلق تاجیک، ترغیب احترام به هنر شیرینی‌پزی، هوسمندکنی شهروندان برای صرفه‌کارانه و ماهرانه پختن نوع‌های گوناگون شیرینی‌ها و به نسل‌های آینده میراث گذاشتن طرز و اصول پختن آن عبارت می‌باشد. در جلسه با مسئولین شعبه انرژتیک و صنعت، شعبه اطلاعات دستگاه رئیس شهر دوشنبه، ریاست تندرستی، ریاست‌های وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه و مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه وظیفه‌دار کرده شدند که با مقصد در سطح بلند دایر گردیدن عضوان جمهوری نانپزی و محصولات نانی، قنادی، حلواپزی، شیرینی‌های ملی و معاصر در دایره امکانات‌های خود وابسته به سمت فعالیت چاره‌های ضروری را عملی نمایند. با تاکید نمود که عنعنه آماده‌سازی شیرینی‌های ملی با ظرفیت خاص به خصوص از لحاظ اصول آماده نمودن و استفاده نوع‌های گوناگون محصولات در جهان بی‌نظیر است. شیرینی‌های تاجیکان با گوناگونی خود که نوع‌های مختلف خمیری، شیری و میوه‌گی را در بر می‌گیرند، از همدیگر تفاوت دارند. این است که فرهنگ آماده‌سازی غذاهای ملی جزئی از عنعنه‌های فرهنگی مهمان‌نوازی تاجیکان میباشد. در ادامه مسئولین ساختارهای داخلداری شهری و نمایندگان ناحیه‌های پایتخت موظف گردیدند که جهت اجرای همه‌جانبه نشاندات قرار رئیس شهر دوشنبه چاره و تدبیرهای ضروری را عملی نموده برای درصد ضروری برگزار شدن عضوان سهم مناسب خود را گذارند. در دایره نقشه‌چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جهتی بهتر نمودن وضع خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی در پایتخت پیوسته چاره و تدبیرهای سودمند عملی کرده می‌شود. در این زمینه واخوری گروه کاری با رانندگان شرکت‌های نقلیاتی کیرویی دایر گردید. گزارش ادامه بخش همین موضوع است.
таъмини бехатарӣ, интиқоли мусофирон, иҷрои нишондоди санаду меъёрҳои хизматрасонӣ, супоридани маблағҳои қоидавайронкунӣ ва одоби намунавии муошират аз ҷумлаи ӯҳдадориҳои ронандагони кироякаши такси аст. Бо мақсади беҳтар намудани хизматрасонӣ дар ҳудуди пойтахт аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мунтазам чораҳои зарурӣ амалӣ мешавад. вобаста ба ин дар кӯхи суруш вохӯрии масъулин бо кормандону ронандагони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди экотаксӣ ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сафотаксӣ доир гардид. дар раванди вохӯрӣ роҳбарони сохторҳои марбутаи шаҳрӣ, бахши нақлиёт иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромади худ ҳайати гурӯҳи корӣ дар самти риояи қоидаҳои ҳамлу нақли мусофирбарӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳ, одоби муошират, инчунин пешгирӣ аз фарҳанги бегона, шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ва дигар талаботҳои мавҷудаи соҳа ва ҷомеа ибрози андеша намуданд. ҳамчунин вобаста бо масъалаҳои доғи рӯз, яъне пешгирии фарҳанги бегона ва таълимоти ғайриқонунии динӣ, таъкид рафт, ки раванди таълимоти ғайриқонунии динӣ сарчашмаи таблиғкунандаи идеологияи ифротӣ ва қадами нахустин ба ҷониби ячейкаҳои ибтидоии террористӣ буда, асосан дар шароити ҳуҷраҳо ва манзили зисти рӯҳониёни иртиҷоӣ ба роҳ монда мешавад. Қайд гардид, ки дар кишварамон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак амал мекунад. мақсад аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак ин поздор намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умуми башарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи кишвари соҳибистиқлоламон тамоми замина ва имконот барои таълимоти расмии динӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ фароҳам оварда шудааст ва ҷавононе ки мехоҳанд таълимоти дуруст ва мукаммал бигиранд метавонанд бе мамнуият вориди таълимгоҳҳои соҳавӣ гардида дар рӯи қонунӣ соҳиби маълумот ва таҳсилоти олӣ шаванд. дар робита ба ин масъалаҳои мубрами рӯз ба роҳбарони корхонаҳои ҷамъиятҳои нақлиётии мусофирбари пойтахт супориш дода шуд, ки дар ин самт пайваста бо ронандагон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда назоратро дар хатсараҳо позор намоянд. дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар муассисаи давлатии марказии кӯдакон ва наврасонии шаҳри Душанбе форуми ҳизбиёни ҷавон таҳти унвони ҷавонон дар масири истиқлолият баргузор гардид. гузориши навбатии барнома бо ҷузъиёти бештар аз ҷараёни ин ҳамоиш омода шудааст. дар ҷараёни форуми ҳизбиёни ҷавон роҳбарияти ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан, намояндаи Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, роҳбарият ва кормандони Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, афсарону сарбозони қисмҳои низомии ноҳия ва ҷавонони фаъол иштирок намуданд. дар оғоз иштирокчиён аз намоиш ва дастовардҳои омӯзгорон ва таълимгирандагони муассисаи давлатии марказии кӯдакон ва наврасонии шаҳри Душанбе ва варзишгаҳони ҷавон боздид намуданд. дар қисмати дигари форум ширкатдорон зимни баромади худ иброз намуданд, ки истиқлол беҳтарин неъмат ва гаронтарин арзиш барои ҳар давлату миллат буда, омили аслии рушду тараққӣ ва заминасози ҳузур дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати инкишоф ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба шумор меравад. Тоҷикистон давоми 34 соли истиқлол дар партави сиёсати хиратмандонаи пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии ин шахсияти тавоно ҷойгӯҳи шоистае дар арсаи байналмилалӣ барои худ касб намуд. зимнан тадбирҳои созанда дар сатҳи ҷаҳон бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. имрӯз аз баракати истиқлол миллатеро бо номи тоҷик ва кишвареро бо номи Тоҷикистон кулли мардуми сайёра мешиносад ва дар арсаи ҷаҳонӣ мақоми хосаеро дорост. ҳамзамон дар идома баромадкунандагони дигари чорабинӣ таъкид намуданд, ки даврони истиқлол барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард, ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти мебаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, аз мо талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеа шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. дар фаҷум ҷавонони фаъоли ноҳия бо ифтихорнома ва сипосномаи Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. дар идома барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандон бо фарогирии сурудҳои ватандӯстӣ пешниҳод шуд, ки ҷолибу хотирмон буд. дар асоси нақшачорабиниҳои вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 оғоз гардид. дар шаҳри Душанбе аввалин шуда масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ин фестивал озмунро ташкилу баргузор намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин бора.
توجه به فرهنگ و هنر و رشد آن در مملکت یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک در سیاست معارف‌پرورانه رهبریت عالی مملکت ارزیابی می‌گردد. در این زمینه چاره‌بینی‌های گوناگون تشکیل کرده می‌شود که نمونه از آن برگزاری فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2025 در چند دور میباشد. مسئولین ناحیه فردوسی نیز این چاره‌بینی را در سطح ضروری تشکیل و برگزار نمودند. نخست در دایره طلبات موجوده نمایش هنرهای مردمی و محصولات دستی برگزار شد. در این بخش هنرمندان از شهرک و محله‌ها و مرکزهای آموزشی و استحصالی حدود ناحیه محصولات استحصالی خود را به نمایش گذاشتند. بعد نمایش هنرهای مردمی قسمت اساسی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2025 آغاز شد. هوسکاران جوان ناحیه استعداد خود را طبق نظامنامه آزمون از روی شرط‌ها پیشکش هیئت حکمان و تماشابینان گردانیدند. هر یک شرط با مهارت خاصه از جانب هوسکاران ناحیه فردوسی پیشنهاد اهل تالار گردانیده شد و حکمان به آنها بهاگذاری نمودند. مورد ذکر است که در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای رشد ساحه فرهنگ و هنر توجه خاصه ظاهر کرده می شود و مقامات اجرایی حکومت دولتی مبلغ‌گذاری این بخش را در سطح ضروری تامین نموده است. همین است که همین گونه چاره‌بینی در ناحیه با آمادگی همه‌جانبه و در سطح ضروری تشکیل و برگزار کرده می شود. دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2025 نیز در همین روحیه و در سطح بلند تشکیل شد. مورد به ذکر است که هدف از برگزاری فستیوال آزمون نمایش دادن دستاوردهای هنری و فرهنگی دوران صاحب استقلالی بوده. بهر در سطح بلند تشکیلی و ایجادی برگزار نمودن آن باید تمام مؤسسه و تشکیلات، اداره و کارخانه اینچنین شخصان علاهیده سهم گذارند. همین طریق بعد اجرای همه شرط‌های آزمون در ناحیه فردوسی حکمان دایر به سطح اجرایش هنرمندان، مهارت آنها و مسئله‌های دیگری وابسته به این موضوع برآمد نموده مجموعاً به سطح تشکیلی و برگزاری دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2025 در ناحیه فردوسی بهای شایسته دادند. دخترک‌ها بسیار زیبا رقص می‌کنند. در شرایط رشد مناسبت‌های اقتصادی بین‌المللی و همگیری اقتصادی تشکیلات‌های مالیوی و قرضی شرطی مهم رشد به حساب رفته در تحکیم فعالیت خواجه‌گداری هر یک کشور زمینه استوار مالیوی می‌گذارند. یکی از آنها تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنال میباشد. این بعد در شهر حصار فیلیال تشکیلات با بهترین شرایط دوباره میزاجانی خود را استقبال گرفت. گزارش در این خصوص. اینجا شهر حصار است. اکنون میزاجانی تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنال از این به بعد در شرایط بهتر و خوبی خدمت‌رسانی قبول کرده میشوند. در دایره یک تدبیر رهبریت فیلیال تشکیلات در شهر حصار از نو تعمیر گردید و مورد استفاده ساکنان شهر قرار گرفت. باید گفت که عین زمان در شهر حصار یک فیلیال و دو مرکز خدمت‌رسانی تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنال فعالیت می‌نماید. در این مرکز 36 نفر کارمندان متخصصان تشکیلات به ساکنان خدمت‌رسانی می‌نمایند. شماره میزاجانی تشکیلات در شهر حصار 4230 نفر را تشکیل می‌دهد. از سال 2016 این جانب ما همکاری میکنیم. تشکیلات ما تشکیلات جمعیتی است که با کودکان امکانیتشان محدود کار میکنند و به نهایت از خدمت رسانی همین تشکیلات راضی هستیم. چرا؟ چون که پیش از همه کلکتیوی بهترین دارد. رهبریت کلکتیو همه وقت تیار هستند که برای کمک شده در رو اگر که یک مراجعت کردیم در حال اجرا میکنند. این یک دویمش ما از کارت های همین تشکیلات استفاده میبریم. کارمندان ما از این تشکیلات 2 نفرش قرض هم گرفتند و بنابر همین من فکر میکنم که همکاری ما خیلی دوام میکند. ما بسیار راضی هستیم از کار اینها. امروز ایمان اینترنشنال دستگیری رشد اقتصادی تاجیکستان را ادامه داده دسترسی استواری اهالی به مبلغ‌ها را تامین می‌نماید. رسالت تشکیلات این مساعدت به رشد استواری اقتصادی تاجیکستان کمک نمودن به بلند برداشتن صفت زندگی مردم توسط تامین دسترسی استوار به مبلغ‌گذاری قسمی از جهت اقتصادی فعال اهالی تاجیکستان میباشد. امروز در فیلیال حصار ما روز درهای گشاد را اعلام می‌نماییم. مقصد برگزاری این چاره‌بینی پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های معاصر با صفت و زود میباشد. فیلیال حصار پر تجدید و نوسازی گردید تا که محیط کاری و سطح خدمت‌رسانی به طلبات جهان
ҷавобгӯ бошад. ҳамзамон бахшида ба 25 солагии ташкилотамон иқдоми нави бурднок оиди хизматрасониҳои интиқоли маблағҳо роҳандозӣ гардидем. дар доираи иқдом ҳар як мизоҷ имконият дорад соҳиби тӯҳфаҳои пулӣ гардад ва соҳиби электромобили барқӣ соҳиб шавад. кормандон мутахассисони ташкилот ҳамарӯза як қатор амалиётҳои бонкӣ аз ҷумла ҷалби пасандозҳо ва амонатҳои шахсони воқеъ ва ҳуқуқӣ, додани қарзҳои хурд, кушодан ва бурдани суратҳисоби бонкӣ, интиқоли маблағ бо дархости муштариён, додани кафолат, шартномаҳои форвардӣ, амалиётҳои собаробаркунӣ ва мубодила, амалиётҳои хазинавӣ ва барориши кортҳои бонкии пардохтӣ ва амалиёт тавассути онҳоро анҷом медиҳанд. мо дар тамоми ҷумҳурӣ дар чӣ минтақаи шимол, чӣ минтақаи ҷануб зиёда аз 27 филиал намояндагӣ дорем. Инчунин марказҳои хизматрасонӣ шумораи онҳо ба қариб 90 адад мерасад. мо тамоми амалиётҳои бонкӣ ки аз тарафи қонунгузор Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо иҷозат дода шудааст анҷом метиҳем. мутахассисони мо оиди пеш бурдани ин амалиётҳо коромӯзӣ шуда истоданд ва мизоҷонро метавонанд аз ҳама марказҳои хизматрасони мо омада аз амалиётҳои бонкӣ хизматрасонӣ бо сифат ва бо сари вақт анҷом доҳанд. моҳи феврали соли 2022 ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон Интернешнл аз сертификатсиякунонӣ оид ба принсипҳои ҳифзи мизоҷон бо муваффақият гузашта рейтинги баландтарин сертификати тиллоиро соҳиб гардид. Ин дастовард сатҳи баландтарини сертификатсия аст ва маънои онро дорад, ки Имон Интернешнл ба ҷадидтарин принсипҳои ҳифзи мизоҷон, ки дар стандартҳои байналмилалии универсалии идоракунии таҳсилоти иҷтимоӣ муқаррар шуданд, мувофиқат мекунад. бо мақсади саривақт баровардани партовҳои сахти маишӣ аз ҳудуди шаҳри Душанбе дар ноҳияҳои пойтахт муассисаҳои махсуси партовкашонӣ амал менамоянд, ки фаъолияти асосии онҳо барои таъмини тозагии шаҳр ва интиқоли партовҳо аз ҳудуди шаҳр равона шудааст. бо пайгирии ҳамин мавзӯъ аз ноҳияи Шоҳмансори пойтахт ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар шаҳри Душанбе давоми солҳои охир ҳама бахшу самтҳо рушд намудааст. аз ин рӯ бояд сохторҳои коммуналӣ ва сокинон фаъолияти назаррасро ба роҳ монда барои тозагии муҳити зисти он самт гузоранд. дар ин самт яке аз масъалаҳои муҳим барориши саривақтии партовҳои сахти маишӣ аст, ки он ҳам талабот ва махсусияти худро дорад. ин раванд масъулияти дуҷонибаро тақозо менамояд, яъне ҳам сокинон ва ҳам корхонаҳои соҳавӣ бояд талаботи мавҷударо риоя намоянд, ки мутаассифона дар бархе маврид он сарфи назар карда мешавад. барои мисол бояд сокинон шомгоҳон партовҳои худро ба нуқтаҳои муваққатии партовҷамъкунӣ гузоранду сохторҳои дахлдор бошад шабона онро ба партовгоҳи шаҳрӣ интиқол диҳанд. ҳамин муқаррароти оддӣ на ҳамеша риоя мешавад, вале масъулин мегӯянд, ки дар доираи имконият мо талош дорем, ки саривақт партовҳоро интиқол диҳем. корхонаи воҳиди нақлиёти махсус дар партовҳои сахти маишии ноҳияи Шоҳмансор яке аз ташкилотҳое мебошад, ки барои кашондани партовҳо муайян шудааст. асосан корхона дар асоси чорабиниҳои мақомоти ҷироии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансор ва шаҳри Душанбе кору фаъолият намуда истодааст. дар айни замон дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансор 42 партовгоҳ мавҷуд аст, аз он ҷумла 108 партовгоҳ дар маҳаллиҷойҳо ва 90 партовгоҳ дар минтақаҳои истифодаи манзилӣ ва 144 нуқтаи дигар дар корхонаҳо вазорат ташкилоту муассисаҳои бюҷетӣ ва ғайрибюҷетӣ амал карда истодаанд. тибқи нақшачорабиниҳо ҳар рӯз партовҳои сахти маишӣ аз ноҳияи Шоҳмансор ба воситаи 15 адад автомашине, ки дар айни замон дар корхона амал карда истоданд, бароварда мешавад. ҳаррӯза 12 автомашина ин дар хати омодагӣ аст ва партовҳои сахти маиширо аз нуқтаҳои партовгоҳи ноҳия ба партовгоҳи шаҳрӣ интиқол медиҳад. тавре мушоҳида шуд, дар аксари нуқтаҳои муваққатии партовҷамъкунии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳолати хуби санитарӣ ва тозагии партовгоҳ ба назар расид. масъулин иттилоъ доданд, ки дар ин самт назорат пурзур гардидааст ва саривақт бо дастрасии техникаҳои коммуналӣ партовҳо бароварда мешаванд. сокинони пойтахт бояд дар самти нигоҳдошти тозагии муҳити атроф, тозагӣ ва ободонии шаҳраку маҳаллаҳои худ самт гузошта реҷаи барориши партовҳоро, ки аз соати 17 то 23 муайян гардидааст, риоя намоянд. зеро танҳо дар якҷоягӣ ва ҳамбастагӣ метавон манзили зист ва гирду атрофи онро тозаву озода нигоҳ дошт.
متاسفانه بعضا از طرف ساکنان و استقامت کنندگان رجای برآوردن پرتوها با کلی رعایت کرده نمیشه. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه تحت رقم 160 از سال 2010 ماه اپریل رجای برآوردن پرتوها معین شده است و باید هر یک نفر از یک شهروند حدود شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن در اساس رجای باید پرتوها را برآورند. ولی متاسفانه این نه آنقدر رعایت می‌گردد. این چندین بار خواهش شده است و باز خواهش می‌نماییم که با رجای برآوردن پرتوها حتما دقت دهند و پرتوهایی که از خانه‌های استقامتی برآورده میشن با واسطه کودکان خردسال برآورده نشوند، چون که با واسطه کودکان خردسال اگر برآورده شود با همون نقطه معین شده پرتوها برده رسانده نمیشوند. بنابراین خواهش کرده میشود که شخصان کلانتر و همین کار سر کار کنند، برده اون را در جای معین پرتوند و از اونجا تشکیلات ما پرتوها را سری و کشانیده برده با پرتوهای شهری انتقال میدهد و بعد بردن پرتوها همه روزه از طرف شخصان مسئول پرتوها با خاکه خلور به ضرر گردانده میشوند، چون که حالا شرایط گرم است و دیگر بوی و دیگر چیزها به عمل میاد. برای پیشگیری کردنش حتما به ضرر گردانده میشوند. ضمن صحبت مسئولین کارخانه واحد دولتی نقلیاتی مخصوص پرتوهای سخت معیشی ناحیه شاه منصور افزودند که در برخی موارد ساکنان نیز با رعایت نکردن قاعده و ترتیب برآورش پرتوها و کار این کارخانه مانع پیش می‌آورد. گذاشتن ماشین‌های شخصی ساکنان در نزد شاخته‌های پرتویی و نقطه‌های موقتی پرتو جمع‌کنی در شهرک و محله‌ها از جمله چنین مشکلات بوده است که هر ساکن پایتخت باید آن را درک نماید و باعث چنین مانع‌گذاری نگردد. زیرا برای واسطه‌های نقلیات نقطه‌های مخصوص است و از آنجا باید ساکنان استفاده نمایند، نه بلکه در نزد انشاءات کمونالی، خاصه نقطه‌های پرتویی. در ورزشگاه دوشنبه آرینا در چارچوب برنامه جهانی فوتبال برای مکتب‌های فیفا جشنواره فوتبال برگزار شد. در چاره‌بینی ورزشی 150 نفر کودک اشتراک کرد. برای کودکان بازی‌های شوق‌آور و درس‌های مهارت گذرانده شدند. برای نخستین بار 130 مکتب تحصیلاتی میانه عمومی در سراسر کشور با برنامه فوتبال برای مکتب‌ها در تاجیکستان فراگیر شده از فیفا بیش از 4000 توپ خواهند گرفت. بینندگان عزیز، این بود همه آن خبر و گزارش‌هایی که طول چند لحظه تقدیم شما نمودیم. صحتمند و خون آباد باشید.